Igalelo lakho ngaphandle kwalento eniyenzile bese kuba yilo muntu ekuthiwa TK Zuma lo ko TikTok oyibiza ngothisha wesizwe. Wena thisha wesizwe kwayiwena mina wena uyabona nje indlela okwazi ukuhlanganisa kahle icomedy yakho ibisi yaphila abantu bayayithanda including mina ngiyayithanda le ya comedy oyenza lapha ya ngiyayithanda le comedy yakho but lento kuyovuma ubala lapha kula masimba u2+2 lapha yana uhlangene nale sketch ebensense kwayiwena ukhomusa ubajwayela abantu abakuthandayo kanti TK bayakuthanda abantu abantu bakuthanda uyilonto necreativity yakho ihlelekile Musa uhamba uyihloma dila nje nama celebrity ni push i-podcast yenu ni push i-comedy yakho ungene entweni on show ukuthi uzoyimela njenganami mangithinta into ngisona show ngizoyimela buka nje abantu ebese becabanga ukuthi ngempela khona izilwane u2+2 anazo hey akana focon ngithumele ipower yami yaguduza yonke lento akho focon into ekhona amathambo enkomo imhlathi yenkomo indwangu ezibovu futhi nazo azenzela ukusabisa ngoba ubuka kakhulu iAfrica Magic movies into ayenza yonke into yakhe isketch yonke isketch ngisho noma ethi uyemfuleni isketch ngisho noma evula umlomo isketch bese nani nizojwayela lonto ngikunike assurance manje wena thisha wesizwe TK Zuma bayakuthanda abantu umsebenzi wakho muhle but Musa ke nawe ukuzobheda la uhamba uhlome kuthwala ikhanda Nkosi thi uthatha inkomo yakho uyishushumbise uthi ayiqhamuke seyithwele ngelokhuzana isidonswa imoto isithole ngetrailer wabheda lapha mfana wabheda lapha shaya umsebenzi wakho ungaskema abantu wazi kahle 2+2 ukuthi ngelwane awazi focod ngelwane ilwane phela enye level ilwane akuyona ilokuza lesikhesh lesinisenza buka manje mina ngize nami ngithuma ipower serious ukuthi ayobheka uhlobo lelwane othi unalo mangithi ngiyabheka kugcwele imhlathi yenkomo kugcwele indwangu eyilengayo uyabona kugcwele izindle ezifule ngothayela ezivaliwe kugcwele nje into ngathi shu bekumele manje wena 2+2 ngikugwebe ngokomthetho manje bekumele ngikugwebe ngokomthetho bekumele ngikugwebe and ukugweba kwami bekumele ngikugwebe manje la ngokomthetho kuze ungaphindi ujwayela isizwe kabi ngoba ekugcineni kunalabantu abanamabhadi vele kunalabantu abalandela inyanga yabona lo abantu bagcine befuna ukusupporta noma yini into ebhedayo for the fact ukuthi exploit wabantu uma kuukuthi lenkulumo yami lengiyishoyo khona umuntu omnyanyisayo fokofo leyo muntu loyo ngikhuluma kahle ngoba ngisesigodlweni sikamakhanakhanda la ngikhona ngisedamini futhi ngikhuluma kahle into engiyishoyo fokofo 2+2 awunazi ilwane mfana wami awunazi ilwane amandla 2+2 awunawo uyiphanda as a result awukakaze ugwaje umgwebe as a result akekho umuntu omgweba letha loni ke mina siqesha ngisidlali bekumele wena ngikugwebe ngithi abantu othatha izimali zabo laba baloko bengikhalela bekumele ngibasize ukuthi wena babuyisele izimali zabo but umthetho womnyanga awungivumeli mina ukuthi ngiyokuhlanzisa awungivumeli umthetho womnyanga ukuthi ngiyokuhlanzisa ngilandela ama rules but baningi abantu abakhala kumina ngokukhilwa uwe 2+2 and angiyimisele nami ukuthi ngiqale phansi nginqobe ingqinamba ukuze ngikwazi ukuhlanzisa wena but be careful bazokubulala abantu bazokuhlakaza ikhanda ngomshini labo dla imali zabo bayingozi kuwena laba ekade uthi unelwane ubakhohlisa ilanga ekade bezorealize ishesha labafana benyoni TV
ngoba ngifuna ukubaxolela manje kusho mina kuzomela bayidelete le nto le lesa sketch wena plus 2+2 kuzomela uyidelete manje le nto yesketch kuma social media platform wakho uyidelete le ezinye ngikesho kusuzo wayidlana ngengene kuzona but lesi singithikalishile kuzomela usidelete mfaka lokho ngiyaphuma kuwena kuzomela usidelete nje with immediate effect melu delete nje bafana bentwana TV ngizothumela abantu aba social media ngoba ngeke ngilongena ama social media enu ukuthi bazobheka ukuthi ngidelethile yini manje ngadelethile bafana bentwana TV ngizonintata bathatha isono somfana wala kandengezi sono somfana kandengezi ongenayo ngisho umfazi ngiyanixolela oh thank you MC Kwacho